Az biz Jogor'dan kaçmışız gereken. Jogor'dan hemen bular topladı. Yok, oşanda var ki üniversitesinin orası. Местный элге айткан жок да, бул эмне үчүн өтүп калат. Негизи эле ушул жерде биз мурдаттан кичи бала кезибизде ушул келип, ушул жерде 1-май жана 5-май Кыргызстан майрам күндөрү үй бүлө менен келип ушул жерде чогуу жана лодкаларга түшүп, ойноп, сүрөткө түшүп, көңүл ачып майрамдап кетчү элек. Sudan bizde akımız var. Şu Sayız malda 18'te 16'da nasos bolған. Bağı Kerkiden aylığa, Eşin aylığa sırtqa çeyin su tartılıp nasos menen. Eginderge su koyganбыз. Hazır o nasos emez, özümüz ötpey turabыз. Şoga jinibиz keledi.